салом алейкум дӯстон, ай магазини мо омадан телефон харидорӣ кардан. Чӣ хеле ки ваъда кардем, ай магазини мо як телефон харидорӣ мекунӣ ва соҳиби як тайга подарка мешавӣ. Як камуша Redmi Note 13 Pro заказ кардаген, худо хоҳад ҳозир мебиёянд мегиранд ва ай бавордар бошад дута телефон. Телефони буҷетни Redmi A3 ва телефони Samsung Galaxy A15 заказ кардаген ки чихол, стекло, блок питанияша ҳамаша скидка кардем, ана скидка кардем метем када ва телефон боша, экранаш 90 Гц кор мекунад. Чӣ хеле мебинен 50 мегапиксел камера дора, хитон баҳотини камера книша ва фронтальна камераш боша 16 мегапиксел. Мана хитон бинену баҳотини камера карданаша. Телефон плавни экран кор мекуна. ҷои зарядтак Type-C дарини коробкаш фақат кабели Type-C ба Type-C мешавад. Узе чихолша часпондаги мекарда. Модат поздравляю вас. Так мебинем ки подарка якамон чӣ мебаред. Та подарка мегирем як бора. Возьмите по свою подарку. Одну? Не, еще одну. Еще, ага. Да, все. Дута подарка грифтам ва мекшуем, мебинем ки подарка якач мебирем. Вот так. Нажимаем, сам открывает. Нажимаем. Все. А подарка яка бромад як таша соати наборчи, соати дубая каки айна намуд соатон. Як таша мегирем яка да метем ва айдаимаш боша якта наушник беспроводной AirPods 2. Ина брат ошава рӯзои нағза истифода кунӣ. Якта наушник ва якта дига соат бромад, соати дубаяк. Мана соати дубаяк, чиста соати шаяй. Поздравляю, брат. Как цени? Нормально? Да, нормально. Так. худо хоҳад рақамо дар болои экран шумо метавонед телефон заказ кунед. доставкаи мо тамоми шаҳру областҳои Россия ва Тоҷикистон ҳастай. соҳиби телефон ва соҳиби подарка шавем шумо. Как всегда рақамо дар болои экран метавонед шумо заказ кунед.